إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سم يا شيخنا تفضل. شفتها في السجاد؟ نعم. شفت جابهم لك معروضة؟ اي نعم. جاب ثلاث؟ لا لكن أخبرني قبل قليل أنه جاب ثلاث. حطهم بالسلم بالدهج. هو موجود الحين؟ طالع موجودات. هو موجود الحين؟ لا بس ندخله إن شاء الله. خذين ندخلان. إن شاء الله. أبشر بالخير. جزاك الله. لا يملك الألباب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شوف شيخي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prilai aku ni kaya benutum ya kong bagian kutu bilal sangka ya masjid nutu pimbitiara ya namanya kawan. Mai itu bitiara. Sama ni apa pantagan tanu sagi ang isa ko mga masjid saya sa Buraida. Alhamdulillah, masya-Allah. Agian kaya bandingan tanu naging kay sumakapantag ko Lailatul Qadr. Giyang kaya Lailatul Qadr na sa ini mapapadalam sa giyang kaya sa pulugawi muri-puri ko Ramadan Ashrul Awakhir, last 10 days of Ramadan. Aron na yan mapapadalam. Inusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira miya kasulda yung ito last 10 days of Ramadan na mialoy ko hadith o Aisha radiyallahu an na shadda mi'zarahu papagilot sa tinampi. Subhanallah. Wa ahya laylah. Nagupapaguyag niya ng kutwa mga kagagawi. Wa ay qada ahla. Nagupukaw niya nagyang kutwa mga pamilya niya. Ayama nagyang kutwa shadda mi'zarahu ng kutwa kapa naman namarian, kapa naguntaman yan sang kutwa simbag ko Allah subhanahu wa ta'ala. Oy deng ka mananamar mananaguntaman si ikudaban kapakasul o last 10 days of Ramadan. Uga inigiram niya kasulda gyang kutwa last 10 days of Ramadan. Giyang kaya moripurya sa pulugaw iku Ramadan napakatak-tak pagi umuta panamar panaguntaman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku mga simban yang ko Allah subhanahu wa ta'ala pad na hikmaroon na panguyatian rakitan wa saktan wa mga umat yang kas kanyan imabubali eringan sunggiringan tanong ko mga simba gua igalabaka oy wa ahya laylah na papaguyag niya nagyang utwa mga kagagawin niya na yamanan niya na aya kalilid ko kagagawin niya nagyang kutwa simba ko Allah subhanahu wa ta'ala kana baka pakaturog ay naam jazakallah khair ya sheikh kana baka pakaturog oy may tubo aya oras ka sa pulugawi bu aya ama papadala mo nagyang ka aya Lailatul Qadr andudun nagyang ka Lailatul Qadr siguro dunan sesaya agyang ka Lailatul Qadr sagyang ka aya sa pulugawi ko Ramadan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pukaw niya sa mga pamilya niya. Pukaw niya so miya kamungo na so Ali, so ataya na so Fatima. Pukaw niya siran. Kagiros kanya na baka no di pembuat anyo mitindig sa mga sambayang niyo. Saya sa Saudi masyaallah na miya simaakan. Andid ni kapasadiran terawih na adna di isa di itatalimbarak. Adna di siya di itatalimbarak sa masjid. Penayaw niran naging utama sa akapaka panahajudiran. Ibarat na lagi daging kana na mga to. Ging kana na mga to sa mananap kailanyosan na amay kaalaw na sa kapita, amay kaalaw na sa kapita na tinagsiran siya sa tahajud. Ilan yung manaka ilutiran sa tinampi, ilan yung manaka pananamariran o paman na kagi magagdamira nagi last 10 days of Ramadan na miya kay itu aya oras di bu aya ketina kay pus bu aya sama na nakiat lugaw yan tanun sa gyang kay last 10 days of Ramadan 1 week bu sama na yan nakapakaya makabuka tanu sa Ramadan subhanallah oy nagi ito inus Rasulullah na inus di panamanamar kagi saya matatawag yung kutu Lailatul Qadr Lailatul Qadr aronon ini turun sa Quran na miya kapun sang kutwa Lauhum Mahfuz ini turun sa giyang kaya paganay alangit amay ilay tano giyang kaya alangit tano sa dunia aronon ini turun sa giyang kutwa kagawi Masya Allah uriyan yang manapimbo ba ito man tumurong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumiya ka 20 ago telur ragon شوف يا شيخنا هذا يضع هنا
إلى أن يومنا كساقويرة ما شاء الله. سلم عليهم يا شيخنا من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. كيف حالكم؟ ما شاء الله. ولا بالفلبين؟ أي نعم. ما شاء الله ما شاء الله. أكثر من 500 مشاهدين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يأكلون السحر الآن. ما شاء الله ما شاء الله. الآن سعود سحرهم. نعم. هم قبلنا. نعم. ما شاء الله قبلنا بهم نعم. 5 ساعات ما شاء الله. لو كنتم موجودين هنا لأكرمكم الشيخ. الله يحييكم. تعالوا لمنا نكرمكم ونوديكم لمكة. ما شاء الله. أبد يجون الله. جزاك الله خير يا شيخ. So gian ka iya Lailatul Qadr asay mapapadalom sa gian ka alas 10 days of Ramadan. Naroon ini turun na gian kutwa Quran para man Allah subhanahu wa ta'ala. Pad pinakalbihan na gian ka Lailatul Qadr. Na gian kutwa al-ibadatu fiha afdalu min al-ibada fi alf shahrin ghayriha. Gian ka iya kapantag simbah si Lailatul Qadr. Kagi isa-isa ni kakagagawi. Na mi aloy sa Quran nagyang utwa khairum min alf shahr Lailatul Qadr gyang utwa khairum min alf shahr amapias kanyan adiso sanggibwa ulan-ulan agyang kaya sanggibu ulan-ulan na upama kabatanon praguna na 80 agut loraguna gupatulan subhanallah na upama kakapantagan ka askana di ka di isembayang amya pantag ka su Lailatul Qadr sang kutwa kagagawi nagyang kutwa sambayang ka sang kutwa kagagawi asatiman asambayang na malaw to'y balas adi susambayang ka ko tenday uding ka di ka panambayang ko 80 agut loragun agupatulan subhanallah o pamakapembetiya ka sa Quran amya pantag kasi ko kagagawiya Lailatul Qadr na malaw to'y balas adi gyang ko to kapembetiya sa Quran si ko suldu 80 agut loragun agupatulan malaw to'y balas sa mawatan subhanallah. Ino o pamana kagagawiya pamakupakutan kagagawiya di ka pa kayo ba ubar ka makalpas agyong kutwa kapyan yan bila-bila nga buhay sugawi pito gawi buhay absabar na ka o pamakakatuday na pito gawi buhay abtudayan na ka pito gawi buhay panamanamaran ka pagaryakan na din sa ukit ka kasarbag ka nagyang kutwa Lailatul Qadr na aya pinakamaran niya ka kasarbag ka ku Lailatul Qadr nagyang kutwa gansar bilangan ko mga kagagawi ika-20 agu isa ika-20 agu telo ika-20 agu lima ika-20 agu pito ika-20 agu siyaw Oy, napalayad na nan san mararani agyang kutwa Lailatul Qadr akagagawi subhanallah petpadun peturunun agyang kutwa mga malaika sabab sang kutwa kadakal akabarakat ama papadalom sa agyang kutwa akagagawi subhanallah mi alay pa sa agyang kutwa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigin manuto man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sad sa itinagyan susambayang akapantagan sa agyang kutwa Lailatul Qadr aya sabab pakin itinag niya nagyang kutwa arap-arapian o di na paratian yang ko Allah nagu arap-arapian sang kutwa balas mo Allah subhanahu wa ta'ala na padayin balas mo Allah subhanahu wa ta'ala na iprilar ka Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kadustaan ka amya nga uuna Allahu Akbar nya kay itu buaya oras pitugo ibuaya oy ino pakandagal tanu saya suka batia sa Quran pakandagal tanu saya suka panambayang sa sunat gay dapat apa naman-namaran kaya bangadi kato si pagariakan bangsa ko kayo paganaya sumulit sa Ramadan na tanto ka amana naman-namar sa kapakatirawing ka na iman to mani dapat apa namaran kagi last 10 days of Ramadan oy gi arunon mapapadala magyong utapin na kamapi akagagawi Masya Allah. Au pamakamapantag tano na miya guntung tano. Nasa depan sa tao ay indiray niyan. Pabayaan niyan. Titila kapanian na miya lapis. Nagu mata na pad sa miya nga lalapis ang kutwa mga tao. Asum yagad kira nagyang ka iya mga pipi akagagawi na dasiran karila iwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa apiasyatan na bukya tagoy sa diyang ka. Balasang karanong Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklam apya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.